Ni te huritau o te whaitua nui nei o Tāmaki Makaurau, me te aha mōkori kia tū te ahurei Tāmaki Herenga Waka ki te wahapu o Tāmaki i enei rā e toru nei. Kia haere tahi ai me te huritau o Tāmaki. E toru tau ngā iwi mana whenua o Tāmaki Makaurau e whakahaere ana i te ahurei nei, ko te kaunihera o Tāmaki e tautoko ana. I kōrero a te rina kōwhae ki te toi hau o te komiti whakahaere kia hau auru rāwiri i te rānei e pāna ki te āpōpōtanga o tēnei ahurei whakamiharo. He rā whakahirahira. It's cool to see the different cultures. Today's been awesome, just out and about seeing all the kaupapa Māori on. We've seen a lot of whakaari, a lot of mahi toi going on, so it's beautiful to see that everybody's starting to embrace our culture a bit more. He taiopenga he whakātu te hitori o Tāmaki Makaurau. Haurua o te miriona tāra i a tau, ka kohikohi a pūtea e te rōpū a tīr, he Pākehi i raro te maru o te kaunihira o Tāmaki Makaurau. He mea nui kia whakaatu hia, ngā hua, ngā taonga, ngā pūkenga o wā mātau, ngō mātau, tohunga kia whakapakiri a rātau. Mā te wā ka tae tātau, te kiti atu, rātou kōkiri ana. Ngā huatanga e pāna ki ngā te whakatū, te kōkiri ake, tō rātou ake, wō rātou ake, Pākehi. He mea nui kia mātau. He tuatahitanga hoki hei whakātu i ngā toi Māori, ko e tahi he hauwha miriona tāra te wāriu pēnei ki te taonga whewua tohora. It's a beautiful thing to be able to just, even for a day, and there's so many international tourists coming through and showing interest in buying works in here as well, and they're really wanting to know the stories behind things, and they're showing huge interest. Ko a te iri ngā kaiwhakarite mo te taiopenga nei, he oe hei te tau 2020, ko te tumanako ka whakahoki ki roto ngā ringaringa o ngā mana whenua. This really is a partnership. So we're the subject matter experts when it comes to delivering an event, but mana whenua are the subject matter experts when it comes to what do they want as a Māori festival and what's the tikanga that goes around that festival. O tira ko te whakaaro whānui a Rāwiri, ma enei akoranga e whai wāhi nui ake rātou i roto i ngā kaiwhakahaere o te ipu Amerika a ngā tau e toru e heke mai nei. Te rina kōwhai, te kareru.